welcome everyone to the second night of the 33rd Teuila Festival 2023. Tonight, ladies and gentlemen, it is our final night for the cultural Sivite competition and the fire knife dance competition. Pafeiloa ia tuloa, ile au siva, ale Autalavou EFKS, mai Satitoa, Aleipata. Teuila. Ladies and gentlemen, put your hands together and welcome on stage Autalavou EFKS Satitoa from Aleipata. Tapena male Autalavou mo mo lato fafiafianga le nei po mo silafia ia tatu sponsors o le Vodafone Samoa. Together we can. Patasiai ma tatu silver sponsor le Pio Pacific Water manatua o lo tatu Faataupati le plastic free mo le Teuila lua tolu au mai le refill bottles e mawhai na whaanga awalo ia tatu refill station i tono le tatu paka mo lo silafia. Tua tulon tatu stage ile Autalavou mai i Satitoa i Aleipata.
Mua mo Teuila nei tausanga o leo tulai mai ai le Autalavou EFKS mai Satitoa ya Aleipata kasi ai tato famsino lautunia o le nei fo tausanga ai awane ngalo o le aso faraile e faile tato flow parade i le tale valu le tai au tato awai mamai ai tato sabo vali vatasi to so ai le mal tato launga tongi ewa Manumalo ile vaenga o Mauluulu siva Samoa i le whaamanatuina o le Teuila i le leitau Sasa Satitoa lea ia o le Autalavou EFKS o le ua Manumalo i le tulanga o siva Mauluulu e peo na iei le whaamoemoe o le whaamanatuina o le Teuila. Ya o lewa pepese ya Satitoa ya le alama fa waule fa mo ko kala menesia sapini o siva Mauluulu o le Teuila tonsu sanga e pe na fa lo ina le fia ya orina chamai tio le matangi e pei ona mai mo ye le tunu Te whamana tōte me malo tātou atu nō tātou te wilo nei tausanga lo whātaua ina ai le tūlanga o le plastic